Luar Kapatisi TV. Ka undi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Di maglami ke jingken no badangsyen dagi kontraktor na temporary boy. Nolo ke jing bam yok kam shu hai kita nak terekam ke sarkar. Nagadaw bi kam ki jambaro the trailer dagi kontraktor ki badan jingan de ba kita ki high level. Nakaliang jong uba dispersing rani ubulong uwe ni kinong wat RTI haka atri unailar ara jar posan. Plusai madan ya ke jingken no ba pau ba kalong ke jingken no ke basisha. Haka jing keram bikilar patai kubor uba rani ulaya tho. Bakat kum ke jubab RTI, baulayo na ka office wa executive engineer ke tenan PWD Mauplang Division, hadin baulapan da ka RTI. Halo ke jingyo ujor nagi kontraktor, ulasya mga jing shinay ka surok ke bajrong kilometer. Kaba pinyaso siya ka College of Science, Commerce, Mauplang, haga jing mga pisa ka bakot live point at kunday klor tingka. Ladap tiap mau lupa siwa, baka office wa executive engineer unpin panapat ba, yakatanda ka batang arsngi, pada ka ba omshim nawa satya wada ka notice board ni ay jing tipat ba limba kilar patay kubor ni wat bantap ak website jong katran PWD. Ti ulang ko nganya choice kaniga RTI na PWD jong Mauplang Division ti kuba sukya hi jing juga jimi prestatement jong kontraktor na ti reporting hoy kiba lapan pau dak jing sukya halor ka jing yokam bat ke jing light bill tang ki beriu badan jing de ta high level kata bayang aktivis halor ka kam ti ho ay lade ngamla ban yarap nomor ngaro de beriu ba start kontrak na kendai new apo PHE PWD by division Itang nakadaw ba nga doon ka iko nila gijing siyo halan siyemba ngamkwa bandung politik ngamkwa ban penyedia engineer ti hadu mentar tetkam na lajuyo ahire ay yaladi ngamla banyarap dari giwi giwe long gi victim lor kita gi high level dasya akwa banyarap aktivis ti hawai begini aku mau pulang ayo komplain dari kontraktor ba laong ba hamo pulang jing yo kam apo katei ka surok na po mo pulang apo ka college commerce and science kiyo berkyo kam dan tagi beri baidon berkadon jadi baka sarkar berkata ka kam kalong ba 8 kilometer ni baga estimate apo yung mulai keluar apo kendai lagi te halo kini kijing keno aja ki nong jong thì bật này kinh doktor và là đông rồi cái trình lịch cái nọ và xóa bằng alot ya kamu là đông cái trình thể và đông mạo và sốt sốt mà thấy là thì đông qua này lúc này press và inspect muốn cái mạo sốt sốt là thể và xóa bằng alot ya kamu awal nak yang jonga mari spot start tu sendiri ni ya kan trình thể mà nó đó aslen và bằng cái liu nó đúng nó là thể thì mà aslen ti habili bagani ka jikno matrai na kadesa kamram jong engineer ba kamram juga komen da bisha ta te hadin bangale ati ai ngalap ba dasya kani ka jinkot tenda na mata ka kam like lo na po mo plan do college kurang 8 kilometer tam kalau tang sisi kata tang pra tarik hadu kendai tarik banai banyu pra batandai kemud kalong arsi kejing kutanda rekrusi banya tu shishu ba hal hawar kani ketanda notis kam sundun kata kejing dua po notis board lani kam sundun kata kejing aji kut kubo na benda tip khamsha ba kani lani kam dun kata kejing patch po website tu pudi na benda tani kam dasya kani ka jing yola nane jing aila tu soka la pelong engineer na se banle mon kunne ti habi gadi mene kam ka company ka RTI la ba ha ki jing khat tandar ka long transisi kata pra bunai banyu hadu khanda ti habi ni gane ngalayo ya kalis kontraktor ade ngalayo ya kalis kontraktor
Nang ini list pausyai ba kat kom gini list mengayo ani ko tim ko doktor ne ini list ayo ani ar konrio group kita jadi mengayo aja list jong gini notep tandar buat kini ki bayo kam te sak tu gi bri bo jor na apa on pe gini list kita ne te gi we gi bri ko balong nutra ki bayo kam on kandon ere ki don ne ta gi bri ko don jadi Bahkan sorkar ni kita giba, dia lesik lah benda tanggi membar dengan NPP. Tak habis itu besar. Lesik dia membar dengan NPP, bayar kamu ni. Kalau suci bah apa mau kuang, UMLA dari UDP. Dari Jibril jung UDP nil. Di babun bayar kamu di Jibril juga NPP. Kata kalau kata jingga tu jung tu macam senang dan ikut proses. Di habede weta kadai kamram engineer kadai kamram uai ban pensai da ini gi kamram ajong nga kum aktivis tikane kali singne bobuan bantu kren ni galis ke bajrong galis untuk tor kam bajrong tang ba gaji sai ko pio nang ne kalong ba ka jing khot tandar kalong tang sisi aji jing di ek tandar kalong tang asi pra ba tandar ka ba ar kalong tar ka jingan ka balai kalong lai klor kabasau kalau yumar ada telupa cuma banal tanda kita ke election ke ba kai hak dur berkata kejing I press statement jung tuan ko riboi kabaong bagi bayo kam kidai tang itu bedon jadi bersorka ngai ada victim of win of kita nadu kena new start contract di gedana thep natang nakada bang dan politik tang nakada ba ngamkwa bantalan punya engineer dengan thep masuk thep dengan juga tengok penisai lagi berkejikan no jongki kontraktor bori boiro kalau basi syak tikani kakta kum aktivis lamno la ngamera mano banjara tikani kade di kristian juna banjara kikot aktor di balong neutral nang nishma di habide bene kan pun nong sken community hall te gani kan sken kunte ngayo complain bakla slam ha kar kompentre yang ti te hadi magayo complain na kan jonga ngala faida ka RTI nomor bale kat kum ka statement ke baai halai tarik me aja arkoal batisi la broadcast ke baong ba lai ke dia kanom sken community hall la sanction live post lak bukan ko pistua di hadi ke Islam ban snai ke ngai di nakon jonga ngala faida ka RTI hadin mga faida ka RTI te ka balongo ka bayo juba ba kamde lai ko sanlak ko bakren ba pistun hakalai tarik mai ba san aja apa ndai kadai penban ar ko khandai lak kar ko ka RTI ba yo no video ti habidi begini ke jingle dengan RTI ke wasutuna tu kalan kliat wasutuna kalau hadin modify RTI dum dam by hook by group asna ya tu kumintu ha di wasutuna kalau bayagane kalau ada peli no gani hagi ni benar ada ubatisi la bekas ni gani ba ada peli gani nama 8 April Julai 8 mentang ada peli ya kan ka community ho ndi ka bakandit sa sisian bangajoi kabakandi pat sa sisian ke bagi nalor kalai pusan lak kabakren ba pustun la jeler kamlong bunta ka ai te hadin bala mi de atia jonga kalau da tunda de haka ne ka sni ba pli gane kapa ban kano sa pusan lak na ka report kami bina poblok atia ai bagayo mga kadai art kundai lak kabakren pustun kalau live pusan lak bat kane ka tu masni bapli ya kane ka community hall kane ka pau shai kane pe kane habashit ka shai ka pau ka no pe sausan habashit ka shai sausan la ni kane ka apan kloma ba yang ni aktivis ti ka apan kloma la se ya ko sosno ma la se kinu sosno hoy ka asanya ba trade on basno te kin poi ka khat ba kalong hukum
ku masnung keting bak thom marmanyan battery ni kan bak thom bo marmanyan te bai dei bakani ki jelar na kalian pustun live sonla ati ajunga ko ndaila kami isu sa kaneka kasni bapuli kalong ka sanla te gane na kanunga ngampat rum tinga afai dia ya ka ati ai minta ko office jom video ban clarify dan ban pan di sai biang kumo yang ada ndaila ha yo pustun da se ka kadon ka human error se na thli kadon di slip error ya ta ma la ya ta ko ngin ring nga ngi investing lo at ndaila rekane kami no pre option la kami no so na ya lo gani na le nga ngam so thak bat ngawa yang ka ati ai apa minta benar nggak apa ya. Dikusi ini nak apa sekolah, wan jika nak apakah guna apakah phone kani kata itu nak kau maka na apa ni krim kita ni kontak tu orang tay ke basu terekam apa ni krim tay kimle ya ka ya kani ka ya tradition dia bayu kam tay itu nak bilang juga apa ida apa ya tay apa ni krim dia pun apa ida apa ya te ngalayo report dapat ni krim dia mayo akan report di kontraktor dia minta di kontraktor kita don sikungut don tribal don ars sarka capital enterprise kamar kita diki non tribal kita free kontrak saya po di krim tikani kadai minta ko akan no daki lokal yang mayo kan di non tribal di negara juga untuk bisnis tentu ya sekonsil kumba kadang ka financial crisis adu ba government na berniang bansi tulok lade tiga ade ban thawlat kumo ban penim bakan chu bisa ti kumalo mentale kumbawan gini company sebana ba kum gini ki juno banking kum gini phonepay kum gini ki google pay ti babu ni kamede binemi na ajimut sekonsil Bilecek ikam dikasih, mereka bikin dia nak dukaan di kukumpe kasih don luka. Cek nak kukumpe, pinsapa ke benini ke besar kali cina hale segini ke bakam dukane kali cina dua beru. Tiga kukumpe ka phonepay ro apa kali kinja company ka no banking ro, konsil kamdei ba ala kan wale business ni lem dale trading license. Abale trading license pinyo ay kalis Iki kita kinon tribal ki balik bisnes hangni. Nang bangai ya benemi bisnes. Kata ada suggestion yang ada sini maka dalam phone crisis. Di bawah bila you do le bawah bakam kasi. Dia dah siu bisa kam jule kasi kele chano. Google Pay kele chaki tu kinon tribal. Dia bila ada kerja trading license tadi present yang digi Amen minoi kendon bagi phonepay ni Google Pay no banking lo kidai balayo industri seperti mantaba trading license dia balayo agata panya kalis ki kita ki dan tribal ki ba le business haja kadumi tangata habaship basai ayo kalis baro mereka phone jom pi seperti hanta bisa yo insyo saya apapun dimin seperti kita di bentar balayo apa ni krim habe dei bagi nega ini ki kontraktor ki baterai hakam hang taya po ni krim bagi beliau belayu nanak pos yang ada ngamde bawa sarong ada bangai ba tendu seperti di mentah kapista la pemi kita deli la release biang na mentah atusan apnjiu la pemi biang bisa ke san spa sa kuwi kro na mentah benda san spa sa kuwi kro tiga trai pat jadi bentik bertunung trace pasti jadi bentik serkar pada benpelan pun nomor ba kebuni iba simram na bataban yarap jadi skim pasti jadi apa kadang ati ai bapun ke bangangan yo juga maka dia warning jadi kita piayo maka ati ai akal orang ada kima information ada aktivis na komplain pihak siu aspasan polisi aspasan ko pamdei ba ai government apsio dak salary untuk piayo buat di hati ai ke boleh tim semua ai teng ai pot sip nai
ya jadi kai poste Meghalaya bakin ai report sana daki mai nan ujo sport jong CIC ba pihak sio aspasan tu sini ba sibna yang ai po na ni sakma na do mentasi yang ai po sport bakin lai ba khamtam yang ketuga ika ATI habede kan si studio mar kan si studio ladon ka ordan ko kono kan sina studio ko apa kan si ni ka suja klep la suja kerja thì về đây cái này là phải là lịch là phải hormone là appeal để jar tu mental ada kuna dan information ni ya cái này bởi vì nó có vấn đề vision là về đây mereka sanction nam taka kensi stadium national stadium của kensi ini là sejak klub itu thì cái là enjoy nó rồi nó là phải cái ATI sekolah gubernur la forward dari jar la appeal dia gubernur la ada order dari benai information jangan dari itu benta tim sem la ai information sangat kena yang ka sport no director de sport te si benai ai ko bakin ai ke di tim sangat tapi mai yang jual sepak bola dan CIC tadi ka fan aspasan tu di hapsiu ka kenta kita 21 crore Artway Klur, Prapun Riulak, Nyufun Riu Hajar. Kini ada sanction. Jadi kalau jingleran ya ka government bantu top bantu koi yang sosial. Kamdai kisah tu government, kamdai kisah rasanya सरकार, jadi kisah tu ada pi. Jadi bantu top di sosial, bantu penbang pon election pe la sanction jadi kan Klur, Artway Klur. Jadi bakun jah semua kat stadium tu. Pi kene ke jinjler, jadi kali diligence of duty. Nam tak officer. Cuba mentah ada udan bafai FIR kalau kene ke jinjler, kene ke forgery, ngamti kene forgery kene ke forgery. Ngan news ni ngan gila. Kalau forgery case ngan news ni boleh jasen boleh. Basutho, basujler ni pa. Kamdi na kene pun ba di scheme kiba suai ta kene ka sanction. Kata kali kesusi mah ini pak ini semua. Hamali kam syak thok bisa cukup ya kali itu siap. Ini kali pinai ATI ro kunne begitu sih. Apa pun ramlong ni kalau ba yang bujur siapa uska pun yang CIC tinggi hapsi over your fight. Nala. Tinggal aku asina yang ni PIO di sport body bener. Inform saja. Dan inform jadi sekarang dia ngabang poin tak mari.